Boga ti zdravlje. Ajde, vidiš što vam je nešto da... Ćao ti! Ćao! Kako se ražurni? Ja sad ću muti. Znaš kada je mese? Ovako nije bilo. Ja bit ću totalno neki visoki tonovi, ne znam šta je, brate. Dakle, već rekao, a ti je posjetila nova pesma, nešto moram da je čuje. Već je rekao, ova pesma me posjetila, nešto moram da je čuje. Lepa Brena je glavni diler kokaina. Sad go je neprijatno. Jutro se slušao. Jednoga dana u šumi, lav koji je bio kralj. Moraš glasnije. Kad Dungle zabranio svim životinjama da kenjaju put koja stigne i odobrio samo se kenja u jednom mjestu. I šeto tako zeha šumom i kenjalo mu se šta će žbunić. Da kenja se, iskenja se, samo tako i vidi on lav. Prilazi mu se kupi, dok on prilazi mu lav. Gdje si Zeku, šta tražiš? Evo ništa, lave šetam. Želi Zeku, šta ti tu ruci? A, ma ništa, uhvatio sam nekog leptira. Uhvatio sam nekog leptira u ruku. Daj da vidim. Ma nema veze, ma daj da vidim. Uvidio, ja se posra. I evo nas ispred kafane. Buk! Krenut ćemo na posljednji čas u filozofiji i to nam je inače posljednji čas u našoj srednjoj školi. Pali motorči. Samo drži ovako na motor, 7 i posljednja kamera. Gledaj. Čovjek, presio. Daj kamera. Je, uspijem. O dalje lupa, pa si mi prošli. Evo, vidi se tako. Sad. Ajde, opušteno. Halo. Dođe snimaš kunića. Pa pustite me da probaš. Meni tato nikad neće kupi zeca kao što da mogu. Čiji je zec? Znate kako se drži zec? Dala ovima da slikaju utakmicu. Trenutno je prvenstvena utakmica četvrto Babović, još neko? Sad ćemo svi. I kada sam posljednji časa u srednjoj školi. Daj mi zeca. I dobili smo novog učenika posljednji dan u školi. Zečić, kod njega su svi kupili odjela. I Čeliković prijavljuje odsutne posljednji put. Nije tu Suzana Petrić. Izvoli Stevane. Evo, zaključivanje godišnjeg faksa. Šta je to sad? Ju, zvolim mi to. Pilijski prof. Ovo je Zečić, kupili sve vela kod njega.
Gdje lizni makar. Malo prilično. Da te smaraš. Sliku našu. Naravno, sreći u ovom profesionalnom delu života. Gazi ovo tu. Držite se. Koga? Novi žaka. Šta ti je? Mislim da ga nije živ. Nije živ, ubio je a šta ćete da radite s njim? Navedete ovaj klub istraživača. Upisan. Jole? Pa dok snimam. Daj mi to malo, ajde, gdje ti da nosiš? Mogu se navratiti po beku. Evo ti ga čavam, dobro. Radimo se zre. Kad bi ovo moglo biti pjesmu naravno. Ništa vama želim dobro. Pero, zumirao sam te, ali ti neprijatno. Aj, zumiraj. Više nema potrebe, nema Hoći da ga vi... Si Boži dalje. Da može da uđe u objektiv. No, da. Dakle, ti tak seki kamera. Da nešto snimimo kao objekat, znači, Ovdje smo kopirali puškice. otvori mašinu. Tu, ako pritisneš to. Kurac. Gdje su ti oni pornići što si gledao ovdje već to? Aha, evo. Odvoj. Na pornići. No ima kakvi na porniće, bez porniće. Snimi u Ivane, stani, jer snimi u Ivane sad. Pošaljite to.